Ku isi yose hari abakobwa benshi batangira gukoresha imiti yo kuboneza urubyaro bakiri bato. Bamwe bafite imyaka 15 gusa. Ariko se koko bazi ubuzima buba bubategereje? Imiti bavuga ko igufasha kwirinda inda z'imburagihe ishobora kukunyuranya ubuzima bwawe bwose. Ibi ni ukuri gukomeye, guteye ubwoba kandi bishobora kukubaho cyangwa ku mwana wawe. Kubera iki bamwe batangira gufata imiti nk'iyi bakiri bato? Ku myaka 15 umubiri w'umwangavu uba ukiri mu rugendo rwo gukura. Ariko mu miryango imwe n'imwe abakobwa batangira gufata imiti yo kuboneza urubyaro bakiri abana. Bamwe babisabwa n'ababyeyi, abandi babisabwa n'abakunzi babo, abandi kubera gutinya inda zitateganyijwe bagatangira gufata ino miti. Ubushakashatsi bwa UNICEF bwerekana ko mu bihugu byinshi bya Afrika abangavu bagera hagati ya 12% na 19% batangiye gukoresha imiti ya hormonal contraception bakiri munsi y'imyaka 18. Ese iyi miti yo kuboneza urubyaro ku bana b'abangavu yaba itera izihe ngaruka ku mubiri wabo? Reka turebe ingaruka ku mubiri w'umwangavu watangiye gufata ino miti. Ingaruka ya mbere: guhungabanya imihindagurikire y'imisemburo. Umubiri w'umwana w'umwangavu uba ugifite gahunda yawo yo kugena imihindagurikire y'imisemburo. Iyo miti ibangamira iyo gahunda, bigatera n'ibibazo mu nkondo y'umura. Ingaruka ya kabiri: kugabanuka k'ubudahangarwa bw'umubiri. Ubushakashatsi bwo muri America Journal of Reproductive Health bwerekanye ko abangavu bakoresheje imiti ya hormonal contraception baba bafite ibyago byinshi byo gufatwa n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, kuko iyi miti igabanya ururinda imbere, protective mucus. Ingaruka ya gatatu: kwiyongera kw'ibyago bya kanseri zimwe. Journal of Clinical Oncology yasanze ko gukoresha hormonal contraceptives igihe kirekire bishobora kongera ibyago bya kanseri y'ibere, cyane cyane ku bangavu batangiye bakiri bato. Ingaruka ya kane: ingaruka ku bwonko n'imitekerereze. Ubushakashatsi bwo muri Sweden bwagaragaje ko abangavu batangiye gukoresha imiti mbere y'imyaka 19 bafite ibyago byinshi byo kwiheba no kugira ihungabana ryo mu mutwe kurusha abatarigeze bakoresha iyo miti. Ingaruka z'igihe kirekire. Reka turebe ingaruka z'igihe kirekire. Ingaruka zishobora kugaragara nyuma y'imyaka myinshi: kugorwa no gusama igihe bazaba bashaka kubyara. Ubwo ni ubugumba. Iyi miti ishobora kubatera ubugumba. Guhinduka k'umubyibuho ku buryo budasanzwe. Impinduka ku ruhu n'umusatsi. Ibyago byo kugira indwara z'umutima n'imitsi. Abashakashatsi baravuga iki? WHO isaba ko abangavu bahabwa ubujyanama buhagije mbere yo gutangira imiti, kandi UNICEF isaba ko hakorwa byinshi mu kurinda abangavu imibonano y'imburagihe aho kubatangirira imiti mu buryo bwihuse. Abashakashatsi bose bahuriza ku ijambo rimwe: umubiri w'umwangavu si ahantu ho kugeragerezaho imiti y'imisemburo. Umwanzuro n'impuruza twatanga: ntibivuze ko kuboneza urubyaro ari bibi kuri bose, ariko ku mwana w'imyaka 15 bishobora kuba intangiriro y'ubuzima buhindutse burundu. Niba uri umubyeyi, umwarimu cyangwa inshuti y'umwangavu, iki ni cyo gihe cyo kumubwira ukuri. Ubuzima bwe ni ingirakamaro kurusha byose. Bana bacu, ntabwo ari ahantu ho kugeragerezaho imiti. Si mwebwe bo kugeragerezaho imiti. Mumenye mbere kandi mumenye icyo mugomba guhitamo n'ingaruka byabagiraho. Kwirinda biruta kwivuza.
Njye wateguriye kandi nkanabagezaho ubushakashatsi nitwa Ntuzemere Samuel, nkaba nkoresha Sam Started kuri social media platforms zanjye zose.